December ni ania INP mezo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule ton tumpo voina Myanmaram chung mun rang chanchin langsar zual kan han ti chuak le a atop thlengin minlo en sakanga minlo ngai thak sak le theu don nia Sakain region Shibu township pa tilung kholama tangakal civil lem chang terrorist sipai motor pakhat chu nimin chon hudar ni vel khan Shibu fighter 1 le pol dang tenan lo boma an kap zui boka chutianga an lo bom na lama an motor po ading ta a thi po an om nuala an rin thu fighter 1 te chuan soin aza tero an soi theilo wani Makui region so le chau tu vela PDF te chuan anin do na thita te zinga sipai lam captain pakhat chu sipai in vui dan pa ngai nan vui saka tin an mani PDF lama boral mi som pali lai mai po sipai lamin an hal rala wangin duanga an vui hlei theilo thuan soi sipai captain boral ta hi an u naw ten an kalsan vek maya Captain meu niveto si ti in online at deva an vui ni ber November ni som pasari khan tilin township than pin kung khobula terrorist sipai tele YDF te anin kapa chuta chuan YDF lamatangin mi som pathum le mindat CDF atangin mi pakhat an vain som pali an borala chung PDF te ruang chu terrorist lam chuan an hal tak veka wangin thatak po in an vui liam thei talovani Makui region lam hi sipai lam tangan tam deuh nge moni me pui lam hi duangin an ngam pachia lo ni na langa mani lam khan tongduin chi lama sipai atang tur lucky draw an siam ti kan soya tuna chuan kan ma township huam chunga khothen khata po sipain mintir ti in an veng lalten sipai atang tur lucky draw an pot le ni in an soi le a karkalta lama tang khan khothen khata chuan thalai te ming list an lo la nual to a an kholen le te ta zirin khokhata mi panga atanga som ni vel thlengin sipai atang turan norlui an ni mek ni in DVB chona soi report petu chon hetiang hian a soya an ei in le reson lo thiar sak tu wan mamo ni in anin soya ma se sipai tharla kan tumwang mai ni an mani in phenna na mi manan du te po ni nge yang tu man hetianga sipai atang turati hi an du lo wangin veng lal le kholal te point hreom anti to khop mai diktak chuan an mani sipai thlop tu te lampo tu ma sipai atang du tak takan om chuang lo ati hetianga karkalta lamatanga ruah manna an siam bo zuin chaupan tong khuwa apo nimin khan public meeting anin kova tu ma an chhuwa du lo wangin lucky draw siamin an kholal ten an po tir taringut mayani lalan ni na ta chol du lova hetianga chevel te hi sipai hlawa bangam lo an ni nge an pumpuar na turan ngai tu ti hi PDF lampon an ngai tu ve nge inarin oma sipai nge venglal da thatu te atu zok ngen hlo ti anti chian vat ala tul thowinarin om makui lam chau nilovin palet wala ma po hetianga sipai lak lui thom soitur om ve bok palet wa khopuya refugee ke ma thalai deu te chu sipai puak phur tu tan le sipai tan lui tir tumin mien la khom mek ni in palet wa lam mi te chuan khitit media hne na voin tlai khan an soi report petuina soidan chuan November thla a sipai council thlop na demonstration an neya khan refugee ke ma om te chu lo thei lovin an tel tira demonstration an nei zo nuwa thingkang khuwa kumsom pariat le somli in kar mi te chu sipai tan lui tir dan tur ngai to in P2 seat pol din nge turin an norna sahle ni ati terrorist sipai te chuan in khu khuwa si phalong khuwa le tamanta heng khothuma tang te hian sipai atang tur mi som nga the chuak turin an ti a tin sein sin khuwa apo mi som thum chu P2 seat ta oma sipai te chu atul dana zeratan pui turin an ti ni ina soi bok Mandalay khopuya PDF tele koirela pola tangin mi som thum le pathum anral thuam te ne na an man thu sipai council lam chuan nimin khan an soi heng mi te hi November ni thuma an man tak amara pura lama tura ong le chianmia ta se lama ong phiu anti te an dop na atanga man theyan ni thu an soi boka November ni thum le December ni khat inkar an man te an ni ti an soi boka
heng an man te zinga hen hmeichhia panga an tel ve ni hetianga an ma ni nge an man ba ka ral thuam silai che hrang som ni le pahni tual cher silai pakhat silai mu bom som ni le pahni silai mu chi hrang mu sang ni le som ni le paruk bom som panga kuta vom bom som ni le pakhat tual cher bom panga le manro dang engemaw zat an man ni in nimin khan an soyani voin khan mandalay khopui tin pan kung venga dalan rol tak mai bai pu tia an ko mai chu an da thata ni in mandalay khopuya dragon rangers pol te chon an sui road 47 le 48 in kar dalan tamna lama an thata ni in an soyani tin tukin lam khan mandalay khopui amarapura township tungbuwa tanga pin ulin kal chhouna lei pakhata boma puaka papakhat chu akhu patanga bungin alu abung boka chutianga thi chu muania abula baika ni in an soiboka bom hi arapuak nge ama ina phura ati puak pal nge ti te pdf te lam nge nianga terrorist lam ti te engma thu chiang an soi thei bik lovani nizandar somle minute somli vela tang khan rengun khopuya yam chaw dor lian po akang le na samaya zanlai dar som pani le minute som panga a an thel mit thei ta chawani darkar ni chunge movel zet akang ti nani yam chaw siam na in hi yata chu company nei tu uwei phei wata ni ani hi sipai council te ne na sumdon na thoklang reng tu Myanmar sumdong te in sui khom pol UMF CCR ya an vice chairman ni me kania menong lanan thu nei na pong la ka tangani ni nu February ni thuma sumdon an kalpui zel dan tur an soi ho na po khan a phur berber te zinga mi ni nemen lam khan KIA an che that thu kha kan soi zoya an ni anan che hi chuan rin ai tak hian an tho hlok thei viau mai nimin December ni khata PDF te ne na terrorist sipayan bei Monghin district Indochi township a indona khan terrorist lamatangin an ho tu pakhat telin sipai som ni chuang an thia te chuan KIA brigade 810 Monghin le nam a kho inkara tengchi khuwa panakal terrorist sipai som pani te po yua u bula an lo kap hlum vek boka an ral thuam te po an la vek ani heng indona ti an terrorist lamatangin hliam turan tam hle bok MNDAA sipai te le terrorist council sipai te hi anin kap ngun hle boka dako kang lamin voina soidan chuan November thla chung khan indona lian le te deu awa yen voiza le somni le paruk achuaka chung indona zong a chuan terrorist lam chuan ral thuam lian voisang ni le zathum le somre tan kap manani ati kan nunga zomen tu na thu soi ko kan lama hian silai mo luang ral hnem lutuk ati kha ani mai thayani hi an mani ko kan lampoi dan mangtam hle ni inan soi vetlat mai thakataral thuam lian sang ni le zathum somret chuangan kap chu chorwalin ni khata voi somret e movelan kap tina ni dona nam khat helve mai han beinan chuan atam thamlulai tak e mani sipai council le MNDAA ko kan nam sipai te hi okas thla atanga in kap tran le ta kha annia thathum chuang anin kap ta tuna an tin mun omdan han en po hian an la in kap na sale nge ya an rin thu ko kan lam hian an soibok nimin tlai khan sian state marlam la su le nam tu in kar kong puidunga inai lung khuwa MNDAA sipai te le terrorist sipai te hi anin kap le boka khochunga lei omna bula duty terrorist sipai som panga bor vel chu MNDAA lam som ni velin mun thuma in thenin an ka pani silai mai ba ka terrorist lam chuan ral thuam lian RPG te po an chelek le a khochunga atlapuak lo thei si lova RPG mu lapuak ri lo te po om nual ni nan soiboka khochunga han om zui ngai na om heklo la su khopuya te mundanga te inai lung khomi te hi an tlan na sa hle ni helai mun ti ila inai lung khoda ya hian sang ni le som pariat kum po khan voi khat an lo in kap to a tun hi khomi puite an ral tlan voi ni na ani Moon State chai tu township suigeyu khobul loka tukin dariat le minute som ni le panga tang khan dar som le chan ve thlengin indona chuak le boka KNLA te le chai tu PDF te an tang hova terrorist sipai te nen anin kap na sale hle ni darkar ni lai indawan niya
terrorist sipai som aya tlem lo chu an thinge ya midang panga in hliam an tuar bok ni in chai tu PDF lam chuan an soi tin an mani PDF lam atangin police CDM a in leta PDF te zinga khosa veta aboral ni in an soi boka sipai an thi tam zok le boka than thobel na sale hle ni in an soi boka ni The Voice Media Tana News lakhom thin tu ko ong muted po sipai nan mana criminal case zangale pangan mangin thu boyan siam sakle ta a kumni chung zel tang turin an rel le ta ni in MPFID chuan a soi ko ong miu mi na hi April ni som ni a thing pui in lai an man ta ka ni a nimin pia November ni som thum khan a chung thuan rel fel ta ni ama hi The Voice le tenin tari journal ta na thoka ni ya baka ISP Myanmar po editor na athok boka MPFID anti Myanmar ma news agency tangrual pol te chuan hetia kumni lai mai tan ina om tura sipai lamin an rel le tamai chu an dem hle thu soin an lo man tak zong zong te po chua zalen vek tura an phu thu an soi nimin khan sipai lam spokesperson zomin tu na chuan sipai in thu ne nan pongla ka tanga November ni som ni thleng khan ramchung mun rang ranga bompuak in hal ti ang chia wanga in kang ral ta hi zathum le somruk chuang om angina soya chung te zinga tam zok chu anma ni ti ni lovin PDF le sipai council do tu te lam thil ti ni in a soi heng in kang rala soi number a hian Sakain region huam chunga kapong chia khuwa te le Chin state a than tlang khuwa te po soi te la Chin Human Rights Organization lam chuan than tlang khopuya hian terrorist sipai ral thuam lian ka awanga in kang ral hi zale somruk chuanga om nia soi lain nemina zomen tunan press conference a soi dan chuan Chin state a hian sipai lamin inan ti kan dik tak hi chu in som thum ani ati pudo he a ania lo oi ve mai te se han ti ngot chi ni lowang an ram chung mi ten an chang le nge in a rinoma an chan le dan te po hria ta chak om hle ni sipai council thu nei na pong lak nu CDM siam anan nor huai nu khan Chin state lama po hian an CDM ta ka wanga man hlawa ina om ngam talo an tam hle to maya tin CDF an lo din nuwa thalai tam tak CDF lama an lu tu boka ral tlan an tam ta hle ni India kan Mizoram lama lut hi sing thum vel chu an om nge ya maniram chung mun danga tlan hi singli vel an om bok ni in Chin Human Rights Organization CHRO chuan soya Mizoram lamaral tlan te hi Mizoram sarkar thatna zara eile bar thuwa chuan an ngai tu om lo zoka ramchung mun rangaral tlan te hi an ngai tu om hle ni in asoi bok March ni sompali niya rengun khopui line taya demonstration kha kan la re roi ome demonstrator te zinga mi somruk chuang tha an ni kha khathil khen kha Human Rights Watch lamin an zir chianga mit nge ya mutu mi enge moza thuan zota demonstration an nei live video social media lama dar ta chi rang an zir non le boka thala kan mu thaya piang an en boka ti chuan thil khendan an zir chian na atanga an mu dan chu voina an soita a March ni som pali demonstration a khan terrorist sipai te le police te khan demonstrator te kha mun khata anum khom theina na hual to tin chutia anum khom lai tak chuan an kap ta ni in an zir chian dan an soyani te chuan khamini khan rifle keng terrorist sipai te le police te khan mun khata an zim khom demonstrator te chu kapin an ka hliam boy som tu tur te po an kap ta zela khamini khan mi somruk le panga aya tlem lo an kap lumani USDP party lampo tun thla December thla chung hian in than that dewan tumni in BBC chuan soya Central Committee Chairperson Dr. Nandra Hlaminin an nena soidan chuan COVID awangin party convention ang chi chu ti ngai na omdon lova alo bera Central Committee talan thutangai thu soya tuna an party ani na nei mi zathum vel hi an na an la chel du lo thatakin an in zo tanga how to lam in thlan na an nei don ni om takani USDP party hi sangni le som panga le sangni le somni kumte khan NLD laka dol zorena zora tuntum Spring Revolution tir lama po khan an member zalai tha to kan om ve ni in anin soi ve bok
nizan lama kan puantak angkhan UN Credential Committee chuan Sipai Council lam palai nge NUG palai atu zok ngen pom ti chu an ngai tu nge maya ma se he thu hi rel le atan kan da ri don nia ti in an postpone le ta zok ti Credential Committee Chairperson Sweden palai Anna Karin Ennerstrom chuan soya chutia an thule ri ta ka chuan Sipai Council lam palai chu an pomlo ti na tlukania an real fel ma lo chu u cho mu tu na ala thu chun zom zel don ti na ni u cho mu tu na te Afghanistan lam palai te hian an ram ai an o zel donem tia media te zo na ero ana hian a chang talem lovani hetianga Myanmar palai ai o tur ngai tu hun an son hlat le ta ga wangin u cho mu tu na hian Myanmar palai ni na achel chun zom don ni in NUG Minister u ong miu mi na chuan soi hetianga Credential Committee in ngai tu hun son hla le zok tura an thutluk na hi UN a rel le tur chuni nge ya UN Assembly po hian lo pompui a base om hle ni in u ong miu mi na chuan soi boka UN Assembly na lo pompui chuan Myanmar mi puite laina tin u cho mu tu na hi an da ta a NUG lam aru kinan du sak ti na aniang ole tuntu matana Myanmar ram chu mun rang chan chen langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a thlir tu ten a top thlenga min lo thlir saka min lo ngai thlak sak le thu awangin in za chunga kan lo me